بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود توتا في الأرض دفتوت يوتيوب زاشر جابر اندو خيسانو بكم جرتاني تناجين ربي زنبرها جو بغانا جيان لفتن فيديو خنا لايك تويتاني كأننا ما يدو بيرك وقولوا هندقتنا قالتهما چاينا لهم چاينا لخيساني أرانتن إن شاء الله تعالى وان ولين فكر رتكاتو جرا وان ولين اتيادو تنتالو قبل nama keenyaa fi amantii islaamaa nama keenyaa fi amantiin islaamaa eessa adda jiran obboleeyyan waan takkaan isinii hima osoo nuti kanatti eenyu osoo nuti kanatti waan biraa eenyu masiixu dajjaal nutti hin dhufin jeetii yaadaan akkamiin masiixu dajjaal nutti hin dhufin jettoo kan jettu taate masiixu dajjaal gaafa haasawni isaa haasawmuu dagatamee dhufaa jedhan alaa kulli haal masiixu dajjaal haasawni isaa dhibbaa fi dhibbatti inuma hin dagatamu wanni beekuu qabdan haasawni masiixu dajjaal dhibbaa fi dhibbatti hin dagatamu jechu waan dhibbaa fi dhibbatti dagatamuu miti osuma inni haasawmuuti sinu dhufa haasawsaati guututti akkasitti haasawmuu dhaabama malee masiixu dajjaal dhufuudhaaf milikkeenni isaa maali? masiixu dajjaal dhufuuf deema jeesi dararuuf osoo hin ta'in waan ati ifiin tiisituun si himuu deema. wanni ati ifiin tiisitu masiixu dajjaal yoo dhufees fitnaaf dhufa. fitnaa tana namootan hundinuu kan irraatti maganfachaa turan ambiyoonni hundinuu irraa maganfachaa turanii jechuun. Okay, masiixu dajjaal kun ilma namaati moo ilma namaati miti? masiixu dajjaal ilma namaati moo ilma namaati miti? hadiisa gartee inni ilma namaati ja'amee keessatti dubbatame hadiisa tokko qofa. hadiisni san ilma namaa osoon tahin tamiimun ad-daarii sahabtichi ja'aniin hoggaa gaaf tokko ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam salaatul jaami'a je'eeti ummata walitti qabee hoggaa salaatan booda kullu insaanin falyalzim musallah namni hundinuu bakkumatti salaate san haa taa'u jeen ergamaa rabbiitii ja'an ummataan hoggaa ta'an maal je'en seete ummataan atadruuna lima jama'tukum maaliif akkaan walitti isin qabanii beeytanii jeen ummataan laa yaa rasuul allah wa rasuluhu a'lam rabbii fi ergamaa isaatii beekaa ja'aniin dhuga rabbii fi ergamaa isaatii beeka وإني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان نصرانيا فبايعني وأسلم. تميم الداري nama nasaaraa ture dhufee amantii teenya tana seenee je'een فأخبرني naaf odeysee بحديث وافق حديثي oduu waa'ee dajjaal kaniin isinii hime san ka oduuti yaa wajji wal qunnamtu naaf odeysee je'een. tamiimun ad-daariyiin gaaf tokko ni bahanii je'een ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam doonii fudhatanii hoggaa bahan hadiisa biraa keessatti gaa ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko zoon ka'baan zooru jiru akkanatti gurbaa tokkoon harka rifeensa isaarraa bishaan dhabdab jaan inni san nabi Ciisaadha. gurbaa biraatiin harka gartee gabaabaa ijji isaa dhaamtuudha. gurbaa bakki jedhu kun rajul ay dhiirummaa ibsa malee fakkeenyaaf rajul jechuun rujla yaani dhiirummaa ta ibsitu malee ilma namaa ta'uun ibsitu. hadiisawwan akkana kana daliilfatanii jira ibnu teemiyaa fi ibnu kathiirii fi akkasumatti gartee shaykhul islaam ibnu teemiyaa fi ulamaa'ileen gurguddoon tun hadiisa daliilfattee ilma namaatii jettiin. anammoo xiqqoo dubbii tanan wal faalleessituun qaba masiixu dajjaal ilma namaati moo ilma namaatii miti waan jedhu irratti kanarratti xiqqisha waliin dubbannee dabaruu feenaa jechuudha. Okay, hadiisa dheeraa reefuun tana gartee tamiimun ad-daariyyiin ergamaa rabbiitiif odeesse san haa finnu. hoggaa kana doonii yaabbannee baanee nam 30 wajji. doonii tana osuma oofan qilleensi isaaniin taphachuu eegale lookeeshina isaan jalaa bachiise qilleensi. hoggaa lookeeshina isaan jalaa bachiise bahar kana gubbaa baatii takka guutuu dooniin isaaniin taphatte. osoo deeman maaliif dhufan? jaziiraa xiqqoo takka dachii xiqqoo bishaan keessa jirtu dhufan. dachii xiqqoo tanatti hoggaa bu'an dachii san xarafa isii tatta'an doonii isaanii dhihaatanii hoggaa kana maal arkan daabbaa takka arkan. falaqiyatuhum isaan qunnamtee daabbaan takka gartee ahlab
كثير الشعر تنرفين سئسي حالان هدودا ولا يدرون ما قبوله من دبره تندوب إسيتي في فولدر إسيتو أدن بيني تكب قلنا مني جتشو هقا خنا دابان ويلك ما أنت ما لأتين تنجأنين هقا خنا دابان تن أنا الجساسة جتين أني جساسا جأما وما الجساسة ما الجساسة جتشون هقا جاني سنقافة ما الجتين انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير قربا خرا جغل سنكيس جرودي ما دقا جتين فإنه إلى خبركم بالأشواق قربان كن هاسوا خيسان خنا هدو دقه فدا اسن بربادا ديما هقا قربا سند دقن ويلك ما أنت مالي أتين كن هقا جانين أركان جتشو مسيح الدجال أما أنتنا أركان جتشو أركان إسام مسيح الدجال مسيح الدجال بكا نتي دامي مال جان نما أكسي قدا تكان أغري نما أكسي قدا تكان أغري خهر كإسا شنشلتان هدو جباته هدم خغرتي أسي في أسين چكلي نسا ولدتي هدمي تاو هقا خنا مال جانين ما رأينا تكان أغري فيه ديرة سنكيستي نما كسي جتشو ديرة سنكيستي أعظم إنسان رأيناه قط خلقا نما قرتي وممني إساها لان قد خنوتي أقر رئيس مسان قفا هجان أعظم إنسان دبيجة تناها جلها ديمو إر قد المنما إر قد المنما قد هالان قد أوكي حديث وانقا يو خيسد الديمني واحد نفدن إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج قربا قبابا تكو خنقر تيرقما ربي صلى الله عليه وسلم دبة أمو خيسان أركاني دفن قربا قدا قربا هالان قداتي قبابينا قاجتشون قدنا تهي إني قدنا خنا خيستي برنما قدا ديرا في قبابا الدبيت قدنا ما خنا خيستي نما ولي قباباتي أمو إني هالان القدا أكا خينياتي وزونتين أكا إساتي تناف مسيح الدجال خن المنامات مو المناماتي متي وانجئ خنا ميولين هلالو يوخ المنامات هو تاتي مسيح الدجال أنبيوني هندي في الرات مقام فتشاترا آدم الراجل أبي إلهان جنبي محمد صلى الله عليه وسلم آدم جتشون عليه السلام أبو البشر أبا المناماتي أبا المنامات جتشو خ المنما إسرها أرقمي هقا إنكم إستي مقام فتي دجال خنتي مقام فتي لا تديرو دجال خني أكوان نبي آدم دورة تريدي شوف أما اللي قرتي حديثة تكو تجرى خواه ابن سياد مجاجعنين تكو ابن سياد خني مكان إسا صافي جانين صافي تكاهو قرتي عبد الله ابن سياد نمي جانيني نمي خني مدينة خيس جرات ترى يهود الرئيس نجان أنصار الرئيس نجان ورا أنصارتات الرئيس نجان جتشو أوكي مسيح الدجال كان جن قربان كن مسيح الدجال مكة في مدينة هنسين ولي قال لي مسيح الدجال مكة في مدينة إنو مسينو هندندو قافة إني دفه نمني والمان إسا جلابه دندا تكا مكة في مدينة خيس جراتشو تكا سورة الفاتحة جلقب إسي يخانو قوتو إسي قرأودا جلقب إسي جانر قمر ربي صلى الله عليه وسلم آية خرنان دراسا جتشو خانا يو حفظه مسيح الدجال ستين دفو جتشو اوكي مسيح الدجال كان تهين ابن سياد وني سيقلشو ابن سياد اني اسلام كمتي مسيح الدجال تها امتان جتشاتوري مسيح الدجال مكة في مدينة انسينو سنة شما برخطيو دبي والابدي مسيح الدجال يوم مكة في مدينة انسيني ابن سياد كمي مكة في مدينة سينو دندي مواتشبودا دخطي انبيوني چترانا قما صداتشو تراني يوني في خد مسيح الدجال إساته تاتي جتشو اوكي مسيح الدجال قوتو من قوتوتي أعظم إنسان رأيناه جان تميم الداريين فان فكين يف أبي هريرة رضي الله عنه وانت كيسن يايمو أبي هريرة صحابتي إرقام ربي قرباتو كوتو رفيجي قرباتو كوتو رفيه أبي هريرة جتشون مالك أكبدو صحاباتي خرابراتين مالك أكبدو صحابة إرقام ربيتي رفيه واهاتيجي قربان كن نينك أبي قربا جيبير نينك أبي قربا خنا
gurbaa kana hoggaan qabe aboo ilmaaniin qabaa akkana nagadhiisi je'enna waywaate. Ammallee galgala lamadaa deebi'e. Gurbaa uma jechaa jiraanii beek. Gurbaa kana ammallee niin qabee ammallee gartee ilmaaniifin akkana guyyaa sadaffaa wallaahi ergamaa rabbii biraan si geessa jennaan aboona dhiisi waan ajaa'ibaa takkaan si barsiisaa je'een. Wanni ajaa'ibaa tan ni barsiise akka gartee shayxaanni isatti hin dhufne. Gurbaan san shayxaanumaa beek. Gurbaa je'een garuu sahaabtichi bakka tana laallachuu qabna. Waan takka hoggaa rajul ja'aniin rajuliin kun ilma namaa tahuu ni ibsaa dubbii takka. Wanni rajul ja'aniin kun ilma namaa tahuu ni ibsaa. Laa jinniidha garuu insii miti insaanaa miti ilma namaati miti rajul jeen. Maaliif jennaan isaatu ilma namaa fakkaatee dhufe. Tanaaf masiixu dajjaal kunis waan gartee uumamni isaa akka ilma namaa ta'e fakkeenyaaf mataa ija takka hin qabu hoggaa jaan akka ilma namaatti ija qaba. Harka lamaan qaba. Mataan isaa qicicca hoggaa jaan fakkii ilma namaati qaba jechuudha. Masiixu dajjaal fakkii ilma namaati qaba. Garuu immoo ilma namaati jechuu hin dandeenyuun. Uumama tokko Rabbi fitnaadhaaf uume jechuudha. Masiixu dajjaal jechuun uumama tokko Rabbi fitnaadhaaf uume ilma namaatiin fatanuudhaaf uume. Ni jira masiixu dajjaal ni dhufa. Nabi Allah Isaanis ni dhufa itti amannaa jechuudha. Namootaan garii akkamitti kana ittoo kan jettu taate atummaanuu gaddeebi'ina wajji ilaale. Dubbiin tun akkasii miti jechuudha. Masiixu dajjaal kuni masiixu dajjaal jenne masiixu dajjaal irraa maaliif haasofne jennaan masiixu dajjaaliitu dhufa dhiyaate. Akkamitti dhufa dhiyaate masiixu dajjaal? Maaliif nu baareessitaa hin je'in dubbii dhugaatiin si hima. Osoo anaa fi ati teenyee fakkeenyaaf gariinis muudii jinjanaa keessa jira, gariinis hariifummaa keessa jira, gariinis amantii isaatuun baranne, gariinis quraanaa hin beeku. Osuma nuti kana jirru kan ittiin dhufneef akka qophooynuun barbaada. Masiixu dajjaal fatanaa isaa jechuun obboleeyyan isin yaa'imu. Fatanaan masiixu dajjaal jechuun fatanaa cimtuudha. Fatanaa lallaaftutti kana wali usnuu miti. Fatanaa naafi ati wali cal jennee wal bira kunnuu miti. Fatanaan masiixu dajjaal fatanaa haalaan badduuti. Takka warra jahannam takka warra jannataati. Laalaan ati laalattu gaafa masiixu dajjaal ableen si dha'u laalaa tana daran hedduu cimtuuti. Si dhawee si kaasee ammallee si deebisee abbootii ta'e kadurdi hunda kaasee shayxaanni isaaf gargaaree jechuudha. Abbootii ta'e san fakkaatee dhufee inni rabbiitti amane siin jaan. Mee ati fakkeenyaaf si haa gaafadhu. Masiixu dajjaal si dhufee haa jennu. Imaajin godhina wajji ilaalime masiixu dajjaal si dhufee sirra dhaabbachuu jira haa jennu. Rabbi nuu jiru nutti fidini. Sirra dhaabbachuu jira. Bakka kana akka waan inni sirra jiruutti yaadi. Dhiiroo masiixu dajjaal kana itti amantamu ittiin amantu. Wallaahi dhugan isinii hima. Wallaahi dhugan isinii marra deddeebi'e. Masiixu dajjaal jechuun dubbii safaaxatti naafati kanan laallee bira kunnuu miti. Dubbii lallaaftutti kanan naafati laallee bira kunnuu miti. Masiixu dajjaal jechuun dubbii hamtuudha obboleeyyan. Namni kam jeetiif shawwada beeytaa hoggaa masiixu dajjaalitti dhufe akka jeenniif shawwadu meesiif haa himu. Akka inni jeef shawwadu Rabbiin silaayittuu keessa kiyya ni beekaa. Rabbiin keessa kiyya silaayittuu ni beekaa. Ana kan isa jaaladhu ni beeka. Rabbiin booda gartee na dirqee waan irratti dirqan takka irratti hin taatu. Tanaafuu ittuma amanii booda rabbitti himattaa. Balaaxaa akkanaa tanaan namni shawwadaa jechuudha. Balaaxaalee akkanaa tanaan namni shawwadee isatti amana jechuudha. Irra guddaan namaa haala kanaan isatti amana. Siigalee akka kun hin taane fuuldura dabarree walii himna. Masiixu dajjaal dhufa jira. Walitti hin kijibnu. Masiixu dajjaal Tamiimun Addaariyyii maal gaafate? Tamiimun Addaariyyii maal gaafate? Aboo Nabiyyi Muhammad jedhamu tokko isin keessatti ergamee je'een sahabticha reefu dooniin baddeen san. Ergame makkarraa baafamee ari'ame. Shuuf masiixu dajjaal kuni waa hunda quba qaba jechuudha. Akka Nabi Muhammad makkarraa baafamee Madiinaa dhufu quba qaba jechuudha. Shuuf ilma namaa ati waan ajaa'ibaati. Uumama Rabbiin uume ka ajaa'ibaati. Masiixu dajjaal kun akka Nabi Muhammad makkarraa baafamee Madiinaa dhufu ni beeka. Buhayratu Xabariyaan goggoydee je'een. Buhayratu Xabariyaa laga gartee haroo Xabariyaa je'aniin takka jira. Haroon san goggoydeenna noo hin goggoynee je'aniin. Timirri isii dhala dhaabee noo dhala hin dhaabne. Hayyee eeganni kara makkarraa Madiinaa kan dhufu ta'e dubbiin dhiyaatte haa gaafa sanii beeki ka dubbiin dhiyaatte je'een. Arraan tana waliin alaallu buhayratu Xabariyaan inni gaafate san
akkamit jirti goggogaa jirti waliif haa himnu dhugaa walitti haa himnu waliin sossobnu buhayratu xabariyaan haroon dajjaal gaafate san bishaan isii akkamit jira goggogaa jira timirri haroolee sanii achi jiru hoo dhala dhaabee jira walit gabaa dubbiin si gabaa tanaafuu ozoo ati teessuu ozoo ati jinjanaa gartee intala takka qabattee haloo intala takka siin jaaladheetteen fakkeenyaaf haya mee wanni ati sa'aa dheertuu wajji fudhattuuf maali sa'aa dheertuu isii wajji fudhattu san yoo gatteessee diin islaam barattee ozoo dajjaal sitti hin dhufne taa'ee haloo akka maal haasawa fakkeenyaaf haya jinjanaa waasaappii takka waan takka imoo taatu misenjera taatu waliif dawwala ilmi namaa haloo akkami nagaya fayyaa jirtaa diriiri sa'aa shan jaafaa wajji haasoyta mee haasawa dheeraa kana intala yoo jaalattee siin fuudheetteen dhume maali haasawni dheeraan isin haasoytan kun haasawni guddaan isin haasoytan kun haasawa akkan tanaaf yeroo teenya waan hin taanetti kan gubneen fadha obboleeyyan yeroon teenya waan hin taanetti kan gubneen fadha baay'isawwee ummanni keenya ummanni jenereeshinni jiiliin nuti keessa jirru sun jiilii nama ajaa'ibsiifta jiilii bar yoonii fi walleen takka baafamteef wallee fakkeenyaaf walleen hoogoo bana dhufaan jira harmeetoo dhufaan jiraatan jettu namni wallaaluun jiru sheekee shariifni beekaatiti akka wallee jee jettee kanan jii nama hundaa beeka dhufaan jira harmeetoo dhufaan jira wallee jettu san wallee san fakkeenyaaf inni wallee nama yaachiftu yoo dhageeffatan namni keenya wallee kana daansii taphata fa'a wallee kana tanafatti daansii taphata wallee gartee dhufaan jira harmeetoo jettu kana fa'a daansii taphata bakka isaan jiran laalime namni kamiin wallee tana daansii taphata rabbiin keessu daadhu tabiraa bira kuti wallee aliyyi saabitii jira ammas wallee aliyyi saabit taakkana jettu narraa himiga allahumma salli ala muhammad abbaa hooyaa abbaa kiyya eegaan si dhabee takkaa namni ooyine jiruun tiyyaa jetti mun beekuan wallee tana faadhatti tarree galanii akkana jaanii daansii taphatalla wallee tana faadhatti tarree galanii akkana jaanii daansii taphatan ummata ibin jechu ummata wallee akkanaa karratti daansii taphatu waan biraa bira kutee wallee namni hiraariif baase wallee namni maaliif baase kanarra daansii taphatu yaa ummato haa dammeynu yaa ummato dukkana keessa jirru kanarraa haa dammeynu aboo isinitti hin lallaba osoo dajjaal hin dhufne dajjaal dhufaa jira dajjaal dhufuu alaamaa isaatiin isinii hima dajjaal dhufuu biitti gartee yahudaa jedhamtu addunyaa tanarra jirtu biyya israa'el jedhamtu bakka gartee biyya qabna jedhanii bakka isaanitti walitti qabamuun yahudaa 70,000 dajjaal eega yahudaan achi walitti qabamaa jirtu nama 100 geesse shuuf yahudaan bakka dajjaal achi khurasaan irraa bahee isaanii dhufu bikka amma israa'el jedhaniin tana ta isaan maqaatti baafatan kana yahudaa nama meeqaatu bakka sanitti isa eeguu ta'a dajjaal kana eeguu ta'a achitti amma hoo yahudaan achi walitti qabamaa jirti walitti qabamaa jirti hin dagamin obboleessa kiyya dammaqe hirriibarraa hirriiba keessa jirra ol kay suuratul kaaf baradhu quraana rabbii baradhu salaata kee salaati billa alayka ozoonaa fi ati kanatti atteenyu dajjaal nutti hin dhufin tanaaf obboleeyyan kiyya dubbiin dajjaal hedduu nama sodaachiftii waa hin dajjaal hedduu nama rifachiiftii ani wanni inni isinii dhaamu alaa kulli haal guutumatti dajjaal ozoo sitti hin dhufne waan barattu baradhu dajjaal ozoo sitti hin dhufne amantii tee baradhu dajjaal ozoo sitti hin dhufne iimaanni qalbii keessa si haa gabbu iimaana namni keenya akkatti beekumee siif haa himu iimaana hoggaa jedhan namni keenya bakka namni tokko imaamata firra kaayee mudawwara kaayyatee quraana xiqqoo qaqqaree maal jee masgiidarraa hoggaa gabbee akka nammataa qaqqabee bakka naman dubbisu kanan laalu maarreen laalu alla gurbaa iimaanni seeneef jaan iimaanaa fi kana wanni waliif fidu hin jiru iimaanaa fi akkasiif goggoduun san iimaanaan bira hin jirtu dubbiin akkasii iimaanaa fi isii waan dachiif samiidhaati iimaana jechuun fakkeenyaaf si haa himu namootan garigari alhayaa'u min al-iimaani jedhan alhayaa'u min al-iimaani qaanfiin iimaana irraahi qaanfii jedhanii keessa kutuun san ammoo akkasan iimaanatti hin beeku iimaana jechuun iimaana jechi jedhamu kana siif haa himu waan takka amanuu jechuudha iimaana amanuu jechuun waan walirraa fuudhame waan takka amanuu fakkeenyaaf
ونتون إجلما توقع أمنته يا بقى إجلما أمنته مالي وني كسكس جوجل أمتاسي قبسيسه هنجرت يجو إيمان جتشو في أكسف جوجل والبرجراتي ميتي تنافو إيمان دوغا سر رغبو ربي دوغان بيخو يجو إيمان يجون هجانا من ربي دوغان بيخي آخر ساتي في دلقته هجانا من ربي دوغان بيخي الدنيا سات خيستي ربي صداته هجا ربي من دوغان بيخي جارتي سا خيس ربي صداته هجانا من ربي دوغان بيخي حق أنا ما خيس ربي صداته هجانا من ربي دوغان بيخي يتاما خيس ربي صداته يجون تناف إيمانا في كسف كقول وسولتين في دنا إيمان يجون واسيقلو جتشودا على كل حال إيمان يجون ربين سيقلو يجودا ربين فكينيا ربين أتي بيتو ربي أكمي در أكم جاني أمتا خينيا هيمو تران ربين قوياك يا ما مويي خيسا سخايا سيجافق بالله عليك وانا كانتنا أمتا خينيا سمو خيسا قوتي ربين مويي خيسا سخايا سيجافق آفا ميلال كم وانا كان انا متيمن ربي خنا كم غودن جچو دغيسن ربي جارسو غداتو كو خغرتي سبحان الله مويه خيسنا مخاي كان نمچفقو لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربي فكينا كسا انجرت وني سفكاتا انجرت نافي اتسموت اني خيستي فكي فنفيدو هندن دينو ربي بروجرامني ربي نافي اترفي بروجرام نافي اتي ربي سيرچ غوني باسو دندينو ميتي ربي itti amanuudha maaliif itti amanna fakkeenyaaf akkamitti itti amannoo kanaan jettu taate uumama gurguddaa kana ilaallee itti amanna uumamni gurguddaan kun ifiifiime kan uumame jechuudha fakkeenyaaf gaara tokko duuba aarri tokko ol aara qacaluun dhaggeeffadhu gaara tokko duuba aarri tokko ol aara kana hoggaa garte gaara san duuba maal jiraachuutu sii gala ibiddi jiraachuu sii gala gaara san duuba ibiddi jiraachuutu sii galaa jechuudha ibidda san ijaan agarte hin agarre garuu yoo itti dheeyxinii agartaa jechuudha rabbiis akkasumatti uumama isaa agartee kan inni uume kanaan beekuu dandeessa malee isa daarektilii amma beekuu hin dandeessu isa guyyaa qiyaama beekuu dandeessa jechuudha akkam akka ta'e sanuu yoo warra jannataa taate jechuudha tanaaf rabbii kee itti amanuu jechuun akkas akkanaaf goggodhu jechuu miti rabbii kee itti amanuu jechuun waan inni je'e jala deemuudha waan inni je'e godhuudha alaa kulli arsii galee rabbitti amanuu jechuun waan rabbiin je'e godhanii jala deemuu jechuudha malee akka nama mataa qaqqabanii if maarree no abbaa ammallee waan rabbiin nama dhiyeessaa namaa himuu qabna fakkeenyaaf maali waan rabbiin nama dhiyeessaa waan jaalala rabbii namaa fidaa jaalala ergama rabbii namaa fidaa hiraar qofaa miti nama kana qabrii fi jawwee qabrii keessatti kana dhufee afaan siluugaa madooshaa guddaa kanaan si dhawanii dachii torban jala si dabarsanii maarree kuni eega dalagaan ta'e badde akkas taataa ilma namaatiif himuufi malee ilma namaa kana itti haasawanii mataan zawwee isa godhuufi miti hay waan qabrii san keessatti inni najaa bahuu yoo himteefoo eega kana himteef booda waan inni najaa bahuun isteeppii amma fakkeenyaaf san khasaaraa booda eega khasaarte akkasitti jawween afaan si duydee madooshaan si dhawanii nankirii fi munkar si dararanii hulaa jahannam si bananii hulaa jahannamii si banama maarree si ta'a kan akkas osoon tahin waan san inni hulaa jannataa isaaf banu addunyaarra barsiisu malee rakkoo jahannamii fi rakkoo qabrii isatti haasa'uu miti jechuu barbaadeeti. Tanaaf obboleeyyan imaana dhugaa haa amannu osoo dajjaalin dhufne dajjaal dhufa jira osoo dajjaalin dhufne haa qophooynu guyyaa inni dhufu hin beeynu tanaaf obboleeyyan isinirra dheereessinaaf fakkaata haga muhaadaraa biraatii walitti deebinutti uhibbukum fillah rabbii jaan isin jaaladha wanni niin dhaamsa sidda amma dubooda irratti rabbi subhaanahu wa ta'ala fitnaa dajjaal jalaa najaasee haa baasu رب سبحانه وتعالى فتنة دنيا في آخراتي في تقبرتي في إبدا جهنم جلا نجاسة أباس رب سبحانه وتعالى أكتيفيستوتا خيني خهيد أمي في قرتي قبصاوتا ورمودا هنداه نجانو فاباسو هركا موتما ظالما جلا رب سبحانه وتعالى دندي هذا ديني في دنيا خيني نوفاتولچو هاگا کو پیبراتی ولید دیبنوتی فيديو تنبلين خيتي شير كودون دغتين چانل خيني فماتي تون دغتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء